Hayi ngiyakutshela ngibuye ukuyothenga amahewu ngigadela abantwana abahluphayo lapha endlini isister lengishiye nabo. Yo, inhlanhla yami ngenamhlanje. Yenina, azange ngithi maniceda ukudla nilahlele edustbin. Ubani olahlele lesikero sebanana laphaya? Ngavele ngathukuthela kokugcina, abezwa labantu. 1. Ngikha amanzi, ngiyakutshela bona bayawavala. Mangibuya ngithola ibhakede lisese-empty. Ngifile ngathi inhliziyo yami iyabila. 2. Ngithi ngizifundele iBhayibheli. Ngiyakutshela labantwana bakhipha ama-page. 3. Ngisazirelaxele, ngibone ngomdoko wami uflya. Ngiyakutshela badlala ngawo i-volleyball. Sengikhathele ngifonela umama abo. Mhlambe yena bangammamela. Ngithabsengu, abantwana bakho sebayinkinga, congikhuzele bona mhlambe wena bazokumamela. Kunokuthi abakhuza avela akhuluma into zakhe. Hello. Right Judy. Yaphela mama. Cela unikuhlehla ifoni. Hello. Hello Shekhu, hayi. Nginikhumbulile ya. Ya ngizanibona ke shaba ne. Maye awakhuzi.